angdeng pi hini angdeng so trok sia loดูทุลป้าสุดที่เด็ดปอบอนจะทันอุลไปเก่งอุลสตาอาจจะหากตุ้มจีนี่แต่จีนี่เมเน่มุเทฮัลโหลบงโกเซนาบิฮาร์เซนาตุ้มอัปเรสซาร์เป็นอะจ๊อกฮัลโหลตุ้มพันกับพิรีเป็นอะจ๊อกอาลังลิตุ้มลาอังเด้งปีนี้อังเด้งสตรอกซีอาลงก็ปีสิเกตอกมาลาบังเกทันเทเดติบัตเทกเทเดติอาลังลิตุ้มอันนี้สิเหตุเอลิตุ้มซีเอ็มนิ่งเยลอาลังลิพันกับเปรียตุ้มเกจอกเจลอร์คอมโลอาลังลิปูโลเจดักAPHLC ตุ้งฮิปูอังเด้งปีนี้อังเด้งสตรอกซีลงอัตเต็งเป็นเกเจียตุ้มอเมนทานนังจีปูโลvoter list along pen amen thanangi la pen ke chiatung nge voter election ta arjab dun long li po alam ta ilitum ningje long seta alang litum pulo la siksidul la long ke lai ho alam tok ti pulo la da hello e chok chia de mang le siksidul ke lage parliament constituent assembly along si lage kaselam itu mapan inglong arat tumpan nang methang le aron anda ceselam non nang tungke nang ningke hang ateng ben le det cari non begitu manang pulo lapor masih hala constituent assembly long ta kecil tumpan amen thanun dei puke nang pupedel lo nang tum ning hang lo pulo nang tum thanon ate itu manang pukok lo tribal area pula tribal area lapen autonomous lapen ke angdeng pi isia long ta pula angdeng pi isia long ta pula like scheduled area pula scheduled tribe atau ampan angdeng pi isi angdeng so hinia long different scheduled tribes for in an autonomous district pusala scheduled tribe atau alam si pula lapot si bang amen kapilut nang ima kapilut nang nema allama bangke allama masih awet boleh ya anda sir lagi long isi laman jo oncok po la constitutions of India lo la constitutions of India lo da akaprek nationality itu vote nang jo gonong ima nang jo gonong lema puket tok doma Ladakh ke constitution India ke isi independent adet lo ke di la si Ladakh ke constitution long ke dak Chinese atum vote nang pejok dunlong ledet nang ji puta dak tok te America sor vote nang pejok dunlong ledet nang ji puta tok te Bangladesh sor vote nang pejok dunlong ledet nang ji lapen assembly long parliament long lapan long aprek election ta pitur long ledet nang ji puta ladak tok te la son dak taksi ili tuma panta tribal area pu nang pudet lo apod dake tribal kalia tum ke vote nang pipidun long nang ne lapen election na nang pitudun long nang ne puda dak tok te del lagi itu mening hang lo lag mangge lapen itu man sena ining ke hang lo po ma ke cia tu man na papi thu thuet nang ho po bang e jok chel la ta athima itu man nang pi jok ya pan lok si itu man nang ke rai ya pan lok si tribal area pu ge pu ilo sik sidul ka selam ilo basically ye bangke la bangso sik sidul aron penle nang tuma khai cirai inut pulo ako ka cirai ji pulo te political aja kong bang elo eme thang long chi bi kok nei ke political aja kong lo plo dang hele ke vote ke jok vote ke jok la pen election ki thur la hele yong si election ta ke cia tum anda thur long vote ta ke cia tum anda pilong pulo te lage hala assembly MLA son no MP son no lage free lo lage tum hala ke autonomous kali lo non itum assembly ga Assam assembly ga autonomous assembly pu kali dat kali ako hala India parliament da autonomous parliament boleh ke pugali hala dake independent hala bange ako hada ka independent panta ki puya kam tha veden hala da bange India putang dele India so phanana lo son thak taksi itum panta tribal area putang dele tribal atum phanana lo lahel ande sorry silam na youtube po ile tuma CEM de pulo je sikdula longke na hokta non tribal tuma phan amening thana i putok ti boselang legi pu tangte alang lita legislature a basics tini ne dedlo mala bang solam chini ne dedlo la pen hala a basic ta chini ne dedlo la pen la
paragraph 2 subparagraph 7 along that subparagraph 6 alam do mati yani subparagraph 6 ateng hala dakit tok ateng alam an nang tu Allah salam et nai pula paragraph 6 along si dakit tok dolo composition of the district council composition mane konat si ke do poma seat ko an lo maga doji constituency ko an lo maga doji ta la si dak itum council long si lata pitik diat nangi itum hile ot krei amat la pen MOS cetok si ha Delhi si selam nam nangi po alam gali hile ot krei amat ha Delhi che selam nam turong ke abinong ke itum a power kacha surrender lam tulo ha Delhi along la boy la si dak subparagraph 6A along tok lo nang tum constituencies ta ko an doji ma lata nang tum methang lai che selam no la pen allo ta nang tum le che selam no pul halla as allo long si la so pota tok pon der nai pul la pen delimitation of territorial constituencies for the purpose of elections to those councils constituency adang ke thek ani ma koloso arong si halla so constituency along ka pedo nai ma pu allo ta halla dakle selam der halla nang tum ka selam allo long le tok pon der no puya la pen qualification of voting di qualification of voting pukai lage BAMA ka pasa qualification ban lai pudang mali qualification of voting po bangke and such election and preparation of electoral rolls to thereof lake komat atum si vote ke pilong yima komat atum si election ke thur long ning ma lage subparagraph 6 clause C along si tok lo subparagraph 6 clause C along si tok lo itum hala paragraph 2 subparagraph 7 pen kasilam aron along si la C alama banget tok pon datang po la pen D along pula qualification for being elected lagi mu pen pu lo komat si election thur long nei ma lata D along itum phanang pulo dak nang tum son dum si thur long yi dei po bang pu pelo itum hala paragraph 2 subparagraph 7 pen aron kaselam hala daksi tok nang po bang nang tok pi pelo bang le nang tok pi si bang ge omuna tum bang ge hala tum si ni tum nang jok dun et nai pu si bang pu thuer bo bang ki tu man ge la si itum man si la so jak pong nang pi jet la itum si pu nang po ke chia tu nge vote nang pi dun long le dei pu ge itum si pu nang po aro allo si along si tok pon nang po ke chia tu nge election ta thu long le dei paragraph 20 ateng pen ke chia tum election thu long le dei puta itum si hala paragraph 2 subparagraph 7 pen kasilam aron along si tok pon nang po la pen the term of office of members dei ningkan ko anma la council batai si election hailo te ningkan ko an si la so council along ke dudun long ko an atar ma bang ningkan ko an apan ma ningkan pho ma pi ma ke thom ma lata itum da council long se pen chong na po ha dakle Delhi lege dam ra ha dakle pitik dam nai ta kali Guwahati lagi damra Dispur Assam government long lagi pi Answer la kedam tang hot 125th constitutional amendment bill hala so bill long amendment of 6 schedule po hala da provisions do ada ke pu bangke je council tu ma members bang ko an se doi ma pu hala tum se decide ji bang so pu thak nang li poson lo la ke ala council non hala MOS long si je top thurong lo itum lo long si tok nang ji amat MOS long tok rong lo itum ajak kong bang ari deng ka che ko dai dam lo la bang la pu ya ante sir la ta chong ik lo tar dak lo ante sir no son ile tum kar bieng long to mas council de lo le tum legislature dak si do kok lo la dak si le tum la haya ron na ti pass nang ko aprang penta kar bi tum si election hai bom lo congress hot punon CPIM hot punon SDC hot punon te mi alang le tum ta ala bangso aron ateng pen paragraph 2 subparagraph 7 ateng pen aron semar me det dilo no na bank che song po MOS je tok lok ti MOU je tok lok po packet ban po la sala packet hai hui ke ban pen ba lamdon je tok rong pen la dak election ke hai tum si che papas nang ye po lo se tame che papas pe si hala MOU je tok rong ti dak ku ana relevant lo sa hala MOU je tok along India government a secretary man ne tum da dudun kok le di kala la lo aslam nong alang litu nang dudun long le abinong ge ili tu chief minister dan nang dudun long le non ge hala tum ari deng itum ge jakong chu dai dam rong lo
dak si silam det nahi ke la pula la hello itum ke thek the pen a jok si ilitum ajap kong ke son si chi ho dai dam thurong lo la pen la ta dila no mo apit ni de ji la sin ni ning ye det lo hala council along MSC election a voter list la pen election ka pe do a law chot kali dak ke tok thua bang ke paragraph 2 sa paragraph 7A lo ma pulo subordinate local councils or boards pu yode la phan anta dak se allo selam nei pu boards pu pilo la ke municipal board of hansi pu dang la pen hala local council pu hala village council pi ni aphan lo village council allo la pen municipal board town committee allo anta dak council long si selam nangi Assam government allo le endun lok nangi pu le dak pu gali anke sir anke non isilam na arju thu po la Carbing no autonomous council akut volume 1 la bangso akut sitame la 62 la provisions pen ke NC la dak kapre akut semaro la ta governor asu hinang pidon dak dolo sitame hala land and revenue hai hoi bangana ke impose la secretary asu hisu dorong la bang ke chok tek tek lo tame ni nang ni phani den kar jugang tungo bang ke la bangso akut ta 62 la provisions pen NC la bangso akut ta semaro isibera 62 lo kapre ka 62 kalilo la pen la 1951 la autonomous district constitution sitame la bangso 62 paragraph 2 subparagraph 6 pen NC governor se marlo tite la hai ka se par ana bank governor chikroi lablo sir titame paragraph 2 subparagraph ka 7 dia long governor na chikroi don de pu kopia thedo kopia conspiracy toma a conspiracy bang la ke khayalam la ke ningye dak si nangi la ke athe ma karbia tum da khayalam chini ne o khangyang a ya tum ke itum Bali pen hi kreng a poton pota itum che kroidun Bali ke therua tai po pina hi kreng dalata hu grip pulo hi kreng pusi karbi te pu Bali pen hi kreng lage Bali ta therua tai po la pen hala therua tai po a korte puma hi pu po chaware sivet lo la tum chaware sivet lo Bali pen hi kreng ke pu ta therua tai po dai se lo la pu ya la si halata karbia tunge karbia a pusar po pudun da a khei ka chiding ne por la si ilitum a khei ke mongolian a khei pina ilitum ke la si hala Iran pen ke wang a Aryan atum Iran pen ke wang a Aryan atum Germany pen ke wang a Aryan atum bangali Germany ta do Scandinavia ta do Norway Sweden ta do hala dakta Aryan do seta hala so Aryan bangali lage Iran pen ke wang a Aryan atum Iran po alam the pen si Aryan pulo Aryan ke lage isya khei la isya khei atum dak India det nang cherai lo nang attack lo hala sot indro si hala tum army general lo la pen la along ogni po tum ta do amat alang litum la India arlo ke do tang aprang men ke do India arlo ke do Indas alang roi Sindhu alang roi akum bete ke do abang ikui kaya tu seta tek o atu hala tum pansita alang litum ron ka chedana kam claim o edet pena jo ron along perem det lo la indro tu ira la bamun khatriya tu brahmin tu khatriya pa ron chedan tu la bamun tu bangal la ke isia tribe tu lo la ta amma la tum bang amithan case intui nei lo ne tum si arnam pa chi pu hala tum si arnam job ka arnam takali munit takali pusi putu lama si dak Assam nang theklong lo Assam bethe north east bethe ke Mongolian akhai sai se Mongolian akhai sai se ma si itum phan okhur pusi nang pulo a ot ipen akhai api pusi ke pu munit pun nang pupe a ot ipen ke do api pusi ni itum phan nang pul ange a ot ipen ke do api sai se pusi hala dang nang pulo ilitum phan la pena joksi itu mapan amet hang adet pacejanang la sotum po bangke la bamun khatria tum la sabta kroigredet la si nonta itum aron silam lo pulatan te la Assam government atum la pen governor atum sohi hedet titi athema sohi det lo te ilitum ta si
isia level sadhin level nang do dun kok pamati di sadhin hoi ceplang det pamati itum phan ke sadhin hoi ke nang bi ing tum te hala bamun khotrio tum arum si dover nei puye la sakor nei akeng pak arum si dover nei la siala monusmriti dakta nili peklang tu le thot la na monusmriti long ke tok tribal la tum shudra tum tribal la tum an ke bamun atum akeng pak pensi amhang ke tek pusi daketok amhang ke tek pugali nang ka ceplang pu bamun atum akeng pak ni akeng athak bangali akeng pak athakali akeng pak arum pensi na ceplang pusi daketok ngasi akeng pak arum ke dua tu ma phan le ku pusi amethang adet du pugipu nang kok pema ye amethang allo amethang atum aron che selam tek aku selam det no pu ko siki pu me poma puyo la si alang litum pu ing tum ti la si alang litum governor tame chief minister tum tame sohi jipi pe det ti alam ke lana sidha la salam la kadu ya ja tu nang arju dun aning pini ding ha jang ki me ne ta la ka ho alam no alam mangela la soni ne karju dela the bang ke athema isi vere 6 dol lo kapre ka provision san ke governor da suhi pi bom lo sida mela ka important na yo fundamental ba paragraph 2 paragraph 7 ba policy suhi pi de ti ma ba na je khoi don de basi lan cho ta li hala long lia lam mang paragraph 3 lo bang ta sohi je pi pe det la no na pi ke ake me lo ka selam an ke sohi je pi pe det ti ande sorry tum yong si la karbiang long la paragraph 2 sub paragraph 7 pen tum yong si aron ti semar me lo thang te karbiang long a future nang li ko son o thek long la paragraph 2 pen paragraph 7 ateng pen 6 schedule long kipu an aron jong si litum che selam ledet pulo tang te lake itum ponchayat chaplang det pulo ke non ta ponchayat nang pe do et lo la pen ponchayat nang pe do long alam ke le bom ti le yo kala ponchayat aja dinge ponchayat ponchayat sinang pilut jok si pu kilut kalilo lage area si pon plang le la bange kilut apu pang de le dc de hala ponchayat election ka pe do ke dolamara na thuke golaghat dcc election na pe do are karbiang long ar luk hala ke dc ka leader ke kala golaghat dc ka leader karbiang long ar lu ante ko si dc pura dak na claim un lo tar mane hala mangso area ke golaghat ar lu pon et lo la ponchayat ar lu nang kilut kalilo ponchayat pensi pon plang lo po bang la son thak si dwaram la na thu ha Rongagora pen cheng lok ha ogurian la hian atuke hojaya DCC hadak wothalang so akung anta election nang pedulo nogama DCC hala dalim bari bethe election nang pedulo morigaon DCC oguri bethe election nang pedulo hala tum oguri ke karbiang longarlu kala morigaon DC ke li lagi kala muni jong yo ha lagi ko pusi ande hala disia jakong na ka che har jak long lok lo athema area si pon plang la hel alam mange amat karbi tung ilitum mange lo alam chini ne det la ben ka pheri ta fe chini thu det ra che dan nang kok na pu mane che song nang kok na pu ka pheri tum da du che song nang kok ra BJP pen poisa chu en chom te ti ta long le det na pu ka pheri tum du amasi alang litum che song hai det la pu ye la pen isialam dili ke thek long do ile tum la tribal to tribal a district ang bong ba interstate border ang ajulo plotang te unire tum aning thipik pik ji tribal to tribal area border lo plotang te lam thi uji la pen ke pen nang ala tum sita mai hil thipik pik ji sita me non hala golaghat district nogong district la pen hojai district to la pen ke morigaon district ko dalodi apa amri na thu ke pon ko hai hala pu ke tum ma district na pon pilo sita me ile tum long asap su ke thek re ko je krong tum sita me badur ka phek tum sita me aning thi thek bang be aning thi the dat lo yok ta ku pia lam do tang la ku pia pot tang la hai la ke inferiority complex ke do pot e son bang ke hala ke chia tum apar ni tum ing duk mu ko hadi ni tum lu mu ko hadi la son ka chema ta det pen a jok la pen e son bang ke lo lam ka chini ne pen a jok la pen mu pen ni li pu bom poisa chu endun long chom la bang si ke mi pu yo a ja de pu thu la pu nogam pen ta chu endun long pu karbiang long men chu endun long la si ke mi thu ki chu endun abang si aning jasement kam ka che pethe adet che khang nai pu le ala tum ala ma che pethe anke sir isialam lo ile tum approve iru sentencing ing tike
Ili tum a district non ke do bompenta akele si ke thela. Ili tum apha nangira ipitekan na claim pitekan. Kasi ili tum non hala hui claim tek thi pulu tang je ili tum iru se thon sing ti banda aman ke chi tek thi kalilang ma. Sang sing ti phana man da ji pi tek thelo. La pe adet phana man ji pi tek thelo. La hello. Adet phana se man ji pi tek thelo. Bang pon wang an da lang dun prong gan te. Kalang lang prong. Aku vut ke yok che thor atum da du putar ju. Kalang. Election ke thur dun da du putar ju long. Non e vote ilitum nili arju at la hai. Hala ilitum IEM. Prabhat taru arong anta non ke hojai district aru si ludun at lo pu. Ange arona ting ben la lang te alang li ke EM da manun enon ke. Kaum da kalbi no hojai asor ling si ile da EM na man me po. Sir del hai hui ka du ka be akisung do piglo tema. EM jot gili MAC ta nang man no lo. Kalang election teng thur long le lo. Ante sir isialam lo non son itum nong border issue lo lapen ke illegal non tribal atuma issue lo non son PGR long punon railway long punon lapen ke council long ta sakuri bakuri sita me konat thekran de mane bang sita dak sakuri claim bom lo mene la hai hui akisung a fundamental solutions kupilo sir la hui a fundamental solution ante la law slam at na lang pen law teng claim nang yi la ne li ke tek long ke athima administration ke claim ke law ban se claim det kachari ke law ban se claim lage poisa ben ke nam pa kam abang gali lage law ban se jata claim aron ban se claim la pot la aron abang ke itum si selam at nang ji la pen aron teng si schedule la teng si claim nang ji MOS pen MOU pen claim nang ni kala ande sir non son ilitum theklong bom tema Karbiang long autonomous council non ke do prong atum alang ilitum legislature a role ko an che claim lo nang li theklong non ke thang da claim ke de legislature a law a rule bang ke thang da claim ke kang yang ke hala ki che tum han mesen a ron an si claim chot lo dor moha ga che pe bat copy ne revenue law le selam se hala da chairman ka che bak a member ka che bak a committee ka che selam la anti a law ta selam de lu che pa pas bang theklong de ke che pan long le pinang ne tang hong lai ho law ma ga sab ta claim ke de ante sialam lalo sir athema elected atum ke kupene scheme ke deng chole duty ke li kali de ma athema scheme da pamalo ke deng po bang Pawan Kumar Rai nang pe deng pirong lo te piali si tu lang autonomous silang mala autonomous ka leader lo ke ante lage lasi ke jut silo sir pora dolo pot lasi ilitum non la bangso paragraph 2 sub paragraph 7 kachi pachunji pulotang te ko pia to walo sir nang li ilitum than bom lo tema tapi than tu bom nang kok lo pi mi tu bom nang kok la paragraph 2 sub paragraph 7 men ke Guwahati High Court man ke do Guwahati High Court ta order piat lo chiklean throkong ko aron selam nei pulo selam le det lo ampen lan chot takali no na pian ta selam thu the khangyang non chin ti ninkan throk sita papar tu et lo lan takali ason ga prega lo ta selam thu the det lan chot takali lang hala direct recruitment act puta selam thu det amat lang dun prong hala assembly long se pe pass da Karbiang long MSC Karbiang long MLA tung ya thang da oppose dun det lo jata badha dun de der ama non ke itung ke pion na sakuri anta long le pion elo master sakuri ta long le itung ke long le SIU nang pe dolo by SIU la visita hala ilek kang vai hadi maxi pion akam chuklem long poma pu hai hoi kang vai anta ha dispur si akaprek a commission na tum si ka pangwai toy ili tuma munit kali da council si kang wai nei non han dispur bang kechia commission tum si ka pangwai toy la posi itung long le det la pon ante hala direct recruitment act ta da Karbiang long ar loke la ajak kong pedu long nang ni puke pudun ji ke MLE atum si pudun nang ji ante la MLE ta non APHL si atum hai lap le tik ke da kan ninge dunia bang avelo la pen MSC ta APHL si tum hai lap le tik ke la aron selam nangi paragraph 2 sa paragraph 7 pen aron selam nangi long le law selangi master akam grade 4 grade 3 an karbi pen tribal ato phan la pen trilonjia ohomia adivasi ato man PF nangi po alam ke jok ta niye data po claim ke dat po la po si itu election hosi la rat atum lagi matha vek ni la bangi la hello okay ki jut si question lo sir ki jut si ani panang kar jugang tung alam bang la hello
ili tum elong ri la pen e khai jong si ang tek avelo plo tangte ko pi chaman po ili tum itu take away that put amunisi away that pukan parke amunisi away that pon parke hala kopi ni ke chia tu muson mandu net pon de a case away that pon to lalo pinong we ili tum 6 schedule paragraph 2 sub paragraph 7 are include people thought ili tum pinong we sta me phan pon tulong we than pon chubom lo nan achi ne do lang lo tang te nang ili tum wang e gon kai case of course me do lo la pen tok sun lang do dik no da ili tum mesen khai cái sinh hoạt nó phát là bên kia cả biển long ở lòng aron băng tăng pring băng chu lim nhiều phan cái kia sẽ bên đây tung để than bọn đi bom đó thì vàng chỉ lang sẽ mi than bọn chú bom đi cái này này thì chút là cô phụ thuộc là phụ ết lo sẽ ta phụ thuộc là cái chia đông phan voter list bên amen in than năng gì voter list long amen pilu dun năng nè cái chia tung election council election papi thur dun long năng nè bộ allo cái selam cái là cái là paragraph 2 sub paragraph 7 anding pihini anding so troxy ateng pen aron silam letik ke nang ne puta tok abang wajet pun lagi tok ti det pun lagi ke tok dia tum la council tum ni tok det lagi tok ti tiga pelu tok ti tiga pelu lagi aku bang nang tok pi pelu bang le nang tok pilu te lagi itu autonomous kali det pun lagi itu ajak kong kali det pun bang ajak kong pe tok rong pun lagi Dulu sir, pinong we apor nang li apor nang tipi pen itu mapan kanang so dalam nang katan dun tega bot akero pi perfect lo nang leje te pading nan asi kadog wera tu mapan semi itu studio hin pen nang itu mapan juga me akardong pi jersey pinong we tok suke pinang wan si pa jote kok lo kardong